Čaute všetci, dneska si ideme otvoriť Megabox, Chaos Drop a jeden Star Drop. OK. Začíname s Megaboxom. Bum. 9. Tam asi nič nebude. A nič. Akož 2000 XP. OK. Potom to máme čo? Ne. Poďme teraz na ten Star Drop. Super, tak nič. A zarazíme na ten Chaos. Epic. Epic. Tak nic, dneska to nevyšlo. Takže budeme sa na budúce a